Kua tīmatara ngā mahi hanga I ngā whare Māori mō ngā whare here e karangatia nei he whare oranga ake. No ngā tau iwa te kau I tuai ngā wāhanga Māori, engari e aiki ngā kei tautoko I te kaupapa nei, he tīmatanga hou tēnei mō ngā mahi whakatika I te kaihara. Ngā Ngāti Kahununu me Ngāti Poporo I whakatau te mini te tuarua o Arapautama Aotearoa, ke riro māna e tarai o te mihini kari whenua, hei hura te one tūranga mō ngā whare oranga ake. He kaupapa whakahire tēnei kaupapa. Nā ta mea ka taia e ngā mauhere nei ki te noho whānau ai I te mā rātou e puta mai ki wā. Ki te kore rātou hoki mai ki roto. Ai, he kaupapa tino nui ronga. Koe nā taku kora, hara tēnei te whare oranga, he whare oranga ake. He kaupapa I tuitui ki wainga te tari Arapautama Aotearoa me te hapu o Ngāti Poporo. Hei wāhi hei tā rātou, awhi I te hunga mauhere, ko tata ki te puta ki waho. As hapu and whānau, then we've taken it on board to ensure that we are successful in the Minister's plans of reintegrating our people out of the prisons, back into community, that they don't return. E waru ngā whare hei tā te Arapautama Aotearoa, kei te hanga ia rātou, ki runga ngā whenua o te whare here o Mangaroa. E rua ngā mauhere hei tā rātou anō, ka noho ki roto ia whare. Ko te hua o tēnei kaupapa hei tā te minita, kei roto ki ngā ringaringa o te iwi, katohua, hei whakahaere i awa whare. E ko tēnei whare oranga ake, e whiwhi ai rātou ngā pukenga kia tui ai roti te hapori ana. Hei a pōpō ka whakahaere te anō e te tari Arapautama Aotearoa, tēnei kaupapa ki te whare here o te kauwhata. Joe Glenn, Te Karere.